I jeste ljudi. Danas igram Clash of Clans. Kao što vidite, man se levo kad se Wizard Tower. Jep, ovdje su Archer Toweri. Pa to. Tamo. Dobro. Na drugom uređaju sam jer bom nešto. Ajde, bilo što, da pošaljemo request. My profile, evo došli se do balona. Meni je tamo level 5. Ako ste zaboravili, da sam prije bio tamo level 4 kad sam snimio video. Pa, valjda, ne sjećam se. Spell Factory će mi biti ovdje. Tu. Pa, eto. I bit će zaštićen nekim kao njim, viš kao gradama. Eto. Pa, eto. Tako mi je to. Tako je to kod meni. Snimio sam vlog. Samo što još nije došao na YouTube. Tek ću ga postaviti. I najava za vlog. Pogledajte ga. Negdje blizu kraja. Nisam ja pao iz bicikla. Nego mi je ispao mobitel. Slučajno mi je ispao mobitel i eto. To je to. Da nemojte da molite mene smijeti. Mobitel, molim vas. Molim vas. Molim vas. Dobro. Molim vas, valjda ćete ispuniti običaj. Možete se smijeti, ali nemojte, molim vas, molim vas. Top Clans, da vidim u koji ću ući. Neki BiH zmajev, to mi se svedla pravo. Klan. Ajde. Ukucat ću. Što mi laga nekoma o snimanju. Ajde tražim klan. Switch clans, ok. B I BiH zmajevi. Ovo nije ovo. Čekaj. Ako sam ja uvijek radio. Uknem show. Neću minimum clan points 5 stavim se, minimum 4, 5, evo 4. Alvos, lokal, Bosna i Hercegovina, Bas, pa ima ih vam više. Poključimo. BiH zmajevi. Da vidim da... Znači nije tu. BiH armija s. Sad imam vala da tražim. BiH zmajevi. Lovo. King.a Jeste ovo, ovdje sam ja na drugom mobitelu, zove se Kentanović. Evo me. Bookmarks. Izađem iz Bosne armije. Bosna armija, čao.
Odah na BH Zmajev. Dobro, da li će me prihvatiti? No, nisu prihvatili. Da pokušam ponovo. BH Zmajev. Ok, sad trebamo da čekam. Ovo je staro mjesto. Ok, dugo nisam upgradeo ovaj laboratorij. Pa sad ću ga upgradati. Da. Dobro. Ili nisu vidjeli poruku, ili nisu prihvatili. Ok, u sljedećoj epizodi ću vam pokazati, sljedeća epizoda će biti Minecrafta, to će biti sutra, ako bude. Eto, ovo je kraj videa. Ćao!